Hadin baka nyutrap youth council kala pendram jur ya ke sorkar jela lingba katanat kakot kakia bamshim lala ban siu tulop ya kiners bat kibatrei hapo ka kontraktor kham kanu ka jingtip la kapor kintrei kala kutno haupanai risau aja opsan bakren lingba kini kilat pathai kubor uma wailat miki sela umentri kakot kakia ula pencai bahkan simpor kendiat man penbet Henry hau kulal kot kila no ban siu kata katulop jongki Henry kan Henry kin sa teng tang kendiat last type or pini appoint ki nomor kala bu la don ka timeline te menta nomor kala kut ketu te menta ngidang simpor kendiat ban penbet ya ketu ban re appropriate biang ke sesi te menta kala ya te within this January itself kala kila yo should delay kendiat ba nomor kala kut tengi ham pak yang pak proposal yang nak away kan siapa planning finance kumta terterkin ban yo approval Buat kesimpor kemudian ni dan em simpor so that is January itself kan kala besi nomor kala mentah kala don pada finance setang ban pelajar sanction kan ngut kidan kini kinos kiba miot telok kan ngut kidan kidan kumta si aspa prapoka plus bat sekitu kiayu kumta si lai duna saus pa kadon skejing kenok ini kiseng ba kisupa tray berbali kamdon jing thok ni tai pha teng biang yakam kadot siam kata ni kumno ya ini kinos kiba ta tray kontrak ya kata mde ong verbally tapi mde bong verbally namar ngila sil tho hi kan ka kam is an ongoing process mo mde tang kan ni lene in the past also namar ngi sil tho ba ka health department is very different from other department mde kum ke ki kam it deal with life and death of the people kana kata ngi sil tho hoj kan sadon ka delay slight delay ha ka office work tingin nam la ban ong ban pensenge ya ka yu kum no bin ong yo kan ye ki nos ba em namar ka bampoi yu ten nai ban tre kanus pak kru kasih kini ka tulop empat sewa ki arpanai dan apa yang tak exact amount dengan 4 ayu tang bakas tang nado no nomor Desember bat mentau Januari